खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबिरिबा पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरे मणिपुर तुंग कोइना चनगदबा तंगदु लेताबगी फिबम पुरकनबा होनबदा मिपुम खुदिंगमकना अचौबा थौदांग लौफम थोई हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना फोंदोक्रे हाई कमान यानब चलंबा पार्टी सिंह तौरंब थबक सिंह मियाम खंगलबनी असिगुंबा चांगिंग लोइख्रब पार्टी सिंह मियाम परा तंबीब मथौ तारे हाइना महेश्वर थौनाउजमना हाइरे अमसुंग लेंगाक की थबक तौबा अमदी पेंशनर सिंह की DA अमदी DR चाद अहुम हापे हाइरिबा ऑर्डर स्टेप पेनदबदगी एम्प्लॉई सिंह खोंजंग संगसिनबा सेम साखरे हौजिक पाउ संदोकन पिजरे मणिपुर तुंग कोइना चनगदबा तंगदु लेताबगी फिबम पुरकनबा होनबदा मिपुम खुदिंगमकना अचौबा थौदांग लौफम थोई हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना फोंदोक्रे वाफम असी अहानबा मणिपुर राइफल्स के परेड ग्राउंड पांगथोखिबा मणिपुर पुलिस की 153 सुब रेजिंग डे की थौरमदा महाकना फोंदोखिबनी मणिपुर पुलिस की DGP राजीव सिंह याउना अतै मकोक थोंबा ऑफिसर कयाना सरुक यारगा पांगथोखिबा थौरम अदुदा गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मखाताना हाई कुमजा लिसिंग अनि कुनुमदोई की मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग अदुदा मणिपुर पुलिसना अचौबा थौदांग लौदुना मियामगी पुंसी अमसुंग लंथुम अमदी स्टेट असिगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम ngaknaba angamba thakta honaki haina mahakna manipur police pu singthaki loinana counter insurgency operation popi thabagi thabak maru fangna muthatna bo honaba amadi मियाम की आइफा थौरांग अमसुंग मॉडर्नाइजेशन ग मरी लेनब थबक थौरम सिंगदा मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंग नंगसी फाउब सिंथानिंगाई ओइब थौदांग कया लौरगा लाकली हाइनसु गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मखाताना फोंदोखी थौरमदुदा मणिपुर पुलिस की DGP राजीव सिंह न फोंदोखिबदा कुमजा लिसिंग अनि कुनुमदोई की मे अहुमदगी थोरखिबा इरांग असिदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग न हौखिबा चही अनि असिदा सिंग न बथबक थौरम कया अमा मायोक नरगा लाकली अदुमकपु अतोपा सिक्योरिटी फोर्स के मतेंग लोइनना मथौ ताबा मतमदा मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंग न अचौबा थौदांग कया लौरी हौजिक्ति स्टेट असि महौसागी फिबम तपना तपना हंजिलक हौरे इरांग असिगा मरी लेनना लाखिबा नोंमै सिंह अयाम्बना लौखटपा ngambga लोइनना नोंमै लिसिंग अमगा हुफुतरा निपानरम सरेंडर तौरपसु लेरे हाइना DGP राजीव सिंह न मखाताना फोंदोखी मणिपुर लेंगा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत गोयल सेक्यूरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह MLA सिंह अमदी अतै मकोक थोंबा ऑफिशियल कयाना सरुक याखिबा थौरमदुदा गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मथौ निंगथिना पांगथोकपा पुलिस स्टेशन बटालियन अमदी पुलिस पर्सनल सिंह द तोंगान तोंगान ट्रॉफी सिंह लांथोकतुना इकाई खुमना बुतखी चही असिगी ओइना कांगपोकपी पुलिस स्टेशन DGP ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन की मना फंगबा ngamke कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के कांगपोकपी पुलिस स्टेशन अचही असिगी DGP मणिपुर ट्रॉफी फॉर द बेस्ट पुलिस स्टेशन लिसिंग अनि कुनमंगा की मना फंगलकपदा एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर SL कांगखो हाउना नुंगाइबा फोंदोरकली महाकना मखा तारदुना ngarang pangthokhiba manipur police ki chama kunthra mari rak suba manipur police raising day gi thoramda manipur gi DGP na kangpopi police station ge housing officer in charge oidi by inspector Sktv'S na station asige thabak thoram kaya amadi operational efficiency miyam ga lengnari ba afaba mari thamna bahona khiba thabak thoram sing sakhang biduna lemjaning ai oiraba award se pirakibani kangpopi district ke superintendent of police ki meeting makhada state of the art synthetic badminton court station asida thamkiba police personnel कयागी अनौब फैसिलिटी पीबा फिट इंडिया मूवमेंट ग इरोइनना फिजिकल अमदी मेंटल फिटनेस थमनबो होनब सिंगबो खंगबिबनी अवार्ड असि कांगपोपी पुलिस टीम ना होना जबा अमदी थबकता मथौ निंगथिना तौबो सिंग अदु सिंगथा बिरकपनी मरमदुना थबक सिंग असि हेना मखाताना हनब लेतना तौनब फोंदोखी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना कथोकपग लोइनना तौखिबा मथौ असिना मणिपुर गे मकोक थोंगबो पुलिस यूनिट अमा ओइबा ngamlibani हाइके On the occasion of the 134th Manipur Police Raising Day, I, on behalf of SP Kangpopi, am proud to announce that Kangpopi Police Station has been awarded the DGP Manipur Trophy for the Best Police Station 2025. Along with that, the District Police, Kangpopi, has inaugurated the state-of-the-art badminton court at Kangpopi Police Station, keeping in mind the physical and mental fitness of the police personnel. And the inauguration was followed by first Kangpopi District Police Badminton Tournament. Lastly, I would like to congratulate all the police officers and as well as the personnel of Kangpopi
and urge them to continue the good work. Manipur na India da tinkiba matamdagi ngasi fawbada party ke high command na yanaba chalamba party sing na tawramba thabak sing miyam na khanglabani asigumba changeng loikraba party sing miyam na paratambiba mathau tare haina RPI athawale Manipur State Committee ki President Maheshwar Thaunauzam na phongdorakli wafam ase palace compound leiba RPI athawale gi women's wing gi ima chama subna nipan taramna opagi thorom da mahak na phongdokhibani ima chama subna nipan asige president gi fam asem jivalata da khusina khiba thorom aduga mari leinana Maheshwar Thaunauzam na makata na hai kumjali singa machama nifu mapanda Manipur na India da tinkraba matungdagi hauraga ngasi fawbada lengak pairakhiba party sing maruoina Congress amasung BJP na mamang thakta tawramba thabak thoram sing miyam na khangnaraba ngaktani Manipur da hojik thokliba irang asisu khudakta lakhiba isu nate mamang thakta soiraga lakhiba kayadu ngasi fawba semdoktuna leirakpadagi irang asi thorakpani tawroidaba thabak kaya pangthoktuna hojik oiriba Manipur gi fibam asi tahalamliba party khudingmak miyam na paratambiba matam oire Congress amasung BJP na Manipur gi thabak ama tawgi khalakpada high command gi ayaba ngaiba na maram oiraga pangthokpa ngamde masi tawhaloige hairabadi leiriba achoba party sing asigi marakta Manipur gi damak thabak tawba ngamgadaba regional gi wakalon chenba party khara thorapa mathau tai haina mahak na phongdokhe Maheshwar Thaunauzam na makata na hai RPI athawale gi ima chama subna nipan haina mingthonduna leiriba nupi singi wing asi achamba nate party asi Manipur da regional party amoina sakhang na bohonabada ima sing asina achoba mating pangki haina su mahak na makata ke Any don haibase isa na regional ohen ba haibasidi akhoi regional issue da nainaba state ki maram da nainaba state ki maram da phanaba tawba adugi party du na main party state ki issue da mangjil tharaga high command leitabida changjang ki matam da kanana no khoi da yet pangam dori base tested mayam se test tawraba mayam se akhoi na para ama tambi mathau tae ai party da hunbagi di wari na chade tawrami ba mayam se di pura mess up ne hoji tawrami se hoji nari se laina se hoji soiba da gidang na ba na teba mamang hakta tagi sum soirakpa huzik sum soiba ani se soimi na bagine ko ji wari se akoi na haijabadi kaino bargaining power da makoi da full power pi dabida makoi na dictatorship ki type ta tawri base si taholoige haragadi akoi gi oiba regional issue da focus tawba ngamba party khar thorapa mathau taeba Finance Department na handakta nauna order thoktuna Governor in Council na approve tawkiba lenga ki thabak tawba singi dearness allowance DA amadi pensioner singi dearness relief DR singi oina DA chada ahum hape haina order tholakpa asina lenga ki thabak tawba singda nungaitaba kayana pik halle maram asina DA chada ahum pirakpa asi yaningde haiduna October 13 tagi kuntra fawba lenga ki thabak tawba singna black badge chepagi khongjang sangsilagani lakliba November tang 3 dagi matam kaktana lenga ki department khudingmakta employees singna pen down strike sangsinbada warep nare haina Manipur Government Service Federation MGSF amadi Manipur State Pensioners Union na phongdorakli Pisum thongda leiba pensioner union gi sangle na pangthokpa pawgi mifum amada Manipur Government Service Federation gi President Laishram Sarat na haikibada state government employee amadi pensioner singna 8 pay commission implement tawna bangaiduna leiraba matamasida khanghaudana finance department na governor in council na DA amadi DR asi 3% hape haina order tholokpa asi hakchina lawi Manipur lengak na MGSF amadi MSPU da hangbiramba tanaramba leite Manipur lengak ki thabak tawriba khudingmak chada ahum pirakpada warauba nungaitaba kayana pik thale Manipur lengak na DA chada ahum pirakpa si lengak ki thabak tawriba khudingmak na yaningde amaromda yumthang nariba Assam da DA chada 65 Mizoram da chada 90 piri madugi mathakta hapagi process fawba loikrabani adubu Manipur da chada ahum khak piba haibasi yamna laibak thibani maramaduna state asig employees singi khanbiduna central lengak na chanariba chada 65 adudagi tadana pibina ba Manipur lengak na khanabiu maramasina DA chada ahum pirakpa bu yaning taba phongdoktuna lakliba October 13 tagi kuntra fawba lengak ke employees singna black badge state pagi khongjang sangsilagani amadi November 3 da lengak ki department khudingmakta employees singna pen down strike sanction bada amatta oina warep nare maramasina pensioner khudingmak na mating tawbiu haike contract basis ta service to biriba mayangi matang basana na aini abu mong da moi regular ta na bu mong yimbiu loine na in the interim moi gi torop se
masi hengat biyo matam ngajana to biyo hajo basi contract ki LDC ki tolo bi 10,950 gatang hoy minimum wages de hena ta na bi ba ada finance bi ai sina thokone ai ada sigum mayam se koina masi device to bi na koina demand mayam ji pi na manipur sarkar da thajing gare ada ngasi bawdo unana matam ji pi rak tare ada masi mayam ji tabi rak tabjina maram hoy dana laiba October की तांग कुंतरी तक की कुंछा बाबू से ब्लैक वेस्ट है तो ना सका की थोड़ो मयाम से लेकर कर्मचारी सिंगी पेन तब नुआई तब फोंगोक ना बा कोई सेम छाजरे अदुगा मसीदा अमुकसु रेस्पॉन्ड तो भी डॉक्टर गदी लाइबा नबे की तांग मरी से पेन डाउन स्ट्राइक से तो बा इतने कोई वारिफ से लोग जरे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने ngarang नोने डिस्ट्रिक्ट चतुना रेलवेज की यावना चौखा थौरांगे पाइखतलिबा थबक सिंह येंसिनख्रे कुमजा लिसिंग अनि कुनिपान फावबदा नोनेदा ट्रेन योरकनबा पांदम थमली हाइना रेलवेज के ऑफिशियल सिंगना गवर्नर दा पाउदमख्रे गवर्नर के खोंचरदुदा महापु नोने की डीसी शरद चंद्र अराजू एसपी यावना मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता लेबा डीसी ऑफिस ता तरामना ओके मफम अदुदा रोंगमई की नाट की ओइबा थौरम सिंह पांगथोक्तुना तरामना ओपगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह अमसुंग सीएसओ सिंगी लुचिंगबा सिंग उनकी डिस्ट्रिक्ट असिदा पाइखतलिबा चौखो थौरांग सिंह अमसुंग मियामना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंगी मतंगदा डीसी की माइकैदगी गवर्नर दा पाउदम की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर अमदी सोइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमसुंग एमएसआरएलएम की मखादा हांगबा तोंगान तोंगान डिपार्टमेंटल स्टोल सिंगसु गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने येंखी मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंबा लोंगमाइदा जादोनांग मेमोरियल कॉलेज मपुंग फाना सेमगत पयाउना पावर सप्लाई सिस्टम फगतहनबा अमदी डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मपुंग फाना सेमगतनबा वाफम सिंह यावबा मेमोरेंडम अमसु सीएसओ सिंगी लुचिंगबा सिंगी माइकैदगी गवर्नर दा पिसिनखी तुंगदा खुमजी अमसुंग नुंगटेक खुलगी मफमदा सागलिबा मालेमगी ख्वाइदगी वांगबा रेलवे पियर ब्रिज तसु गवर्नर ना हक थेंगना चतुनु येंसिनखी मदुदा प्रोजेक्ट इंजीनियर सिंगी माइकैदगी चही एसिगी दिसंबर फावबदा थोंग असी साबा लोइसिनबगा लोइनना नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता कुमजा लिसिंग अनि कुनिपान फावबा ट्रेन योरकनबगी पांदम थमली हाइबा वाफम गवर्नर दा थमखे महाकी खोंगचत लोइसलमदाइदा NH 37 परिंगी चराई पंदोंगबा खुलदगी तुपुल मरांगजिंगदा अचौबा लैंडस्लाइड थोकिबा अदुगी मफमसु येंखे जल जीवन मिशन की मरुमदा मियामदा नमथाक तौरंबगी वकत ngasisu lakpa leptri ising fangdana leiriba thongju AC की युमथोंग कया ising pire हाइना वेब पोर्टल द थागलमले हाइना सोशल एक्टिविस्ट सेराम नेके न फोंगदोरकले सिंगजमई वांग मकेट्री लेकाय द लेइबा महाकी युमदा पांगथोक पावगी मिफम अमदा मफम असि फोंगदोकलदुना वाफम असि फोंगदोकलदुना सेराम निके न हाई जल जीवन मिशन की मखादे सिंह फंगले हाइना वेब पोर्टल थागलंबा थोंजु एसी की बेनिफिशियरी सिंगी ममिंग मथा मदी युमनाक न चिंगबा कया लेकाय द लेतबा सासिनबा कया यावरमले बासिखोंग ग्राम पंचायत के मनुंग चने लेबा कोंगबा इरोंग बासिखोंग माइबम लेकाय मदी बासिखोंग पांथोइबी बाजार न कोनबा युमथोंग चमापन हुफुमंगा रोमदा मिशन असि की मखादे सिंह फंगले हाइना वेब पोर्टल द थागलबसु मफम सिंह असिता चतुन येंगलुबददी अपुनबा युमथोंग की चाद यांखै हेना टेप वाटर फंगदना लेरंबा थेंगनकी तोरबान खेत्री लेकाय ग्राम पंचायत की मनुंग चने लेबा युमथोंग लिसिंग अमगा हुफुतरा मापन की मनुंग द युमथोंग चमापन कुंठा मापन रोमदी इसिंग फंगले हाइरिबा सिसु चाद यांखैदगी हेना इसिंग फंगदबगी मथक्ता बेनिफिशियरी सिंगी ममिंग मथा असि चाद मरिफु दि लेकाय द लेतबा युमनाक अमदी मसक खंगदबा कया यावबना हाइरिबा वेब पोर्टल असि सासिनबा अमनि हाइबदा हाइमनबु थोकलोय मिशन असि की मरुमदा मियाम द चाउन नमथाक तौरिबा असि मियाम न ममुताना खंगबियु मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग नसु मतम चानि येंगसिनदुना मिशन असि मपुंग फाना चथनबा होनबियु हाइना सेराम निकेना मखाताना फोंदोखे Basikong Gram Panchayat की मनुंगदा total household 965 सी music water tap फंगे इसिंग पीरे हैदना लेरबने website ता अखोगी portal दा जानसिंग दा लोइन थ्वे beneficiary मयाम सिगी list का लोइन थ्वे अदु फिल दा संगगा कुंदरगा येंगबो मतमदा almost 50% of the area से इसिंग सुफंग फंगमद्रे कोंगबा इरोंग बासिगोंग दा लेबको बासिगोंग पांथदी बाजार सिगी सराउंडिंग एरिया अमदी बासिगोंग माइमोम लेकाय हाइरिबा मफम अहुमसिदा पार्टिकुलरली इसिंग अमदा फंगदे अदुबो मोइदी बेनिफिशियरी लिस्ट हाना ऑलरेडी वेबसाइट ता यावरगा लेरबा ngaktane aduna sigum basing sida akogi namthak tobiraga mayamsi prajasingsi kaimta khangdaba tawna tawba sigum ma authority na tobibase masi yam nungai jadabadagi aina mayamda phonduk chaning bani Torban Ketrilekai Gram Panchayat se household 1074 leibani sidai sida
जल जीवन मिशन की मखादा इसिंग फंगे न लेसी वेबसाइट पब्लिश तौबदा 938 लई अदुगा हे नंगाइबदी सिगी 938 की लिस्ट सम बेनिफिशियरी लिस्ट सम फोंगिसी सिदैदा ऑलमोस्ट 80% हेलमसु याइको 80% दी सिदा यावरिबा मिंगसिंगसे लेकाइदा लेतबा ngak to अदुदा सिगी सिमा पुरा अखोगी फेक लिस्ट सम ओइरे हौजिक पाउगी मरक थतना तेन ब्रेक अमतंग लौमिनसी SKTV na local operator singidamag nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yahonbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawiu Akupa Marol Gidamag mobile number 7005259437 Natraga 8974209157 da call tawbirakuna khangbiba yagani ब्रेक की तुंग तराम नोक चरी मखाता पाऊ पिजरी थुंगालेंग मुइवा कनानो नौ नमसक ताक लोबगी मथौ तादरे महाकुंबलु चिंगबा मणिपुरी की मपारी ओइना फंगजबा हाइबसी पुवारी द सनागी मयेकना मुनाइदना ईदुना लेहौरगनी महाकना मणिपुर द चही कयागी मतुंगदा लाकपदा लेमिनरीब फुरुप कांगदु खुदिंगमकना लंबी द लेइ चाइदुनि काय खुमनबा उठफम थोई हाइना मितै ट्राइब यूनियन MMTU की माइकै दिगी फोंगदोरकली MMTU की सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतुम चुरामनी मितै न फोंथादोरकिबा चेरोलमदा महाकना लाकपदा कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव सिंग उनबगी खुदोंग चाबा पीरबदी हेना नुंगाइगनी अमरोमदा महाकना इम्फाल द लेदिंगैदा लोइनकिबा मरुप मपीजा कयागसु उननिंगबगी वाफम MMTU दा फोंगदोरकपा लेरे चेरोलसना मखा तारदुना मालेमदा लेरिबा खुनाय अमना मिमानबा लमजेल यांगना चेनबा ngamba मांगजिल थाबा ngamba अमा ओइबा हाइबसी होनबा कनबा थौना फबा हनबा नाइदबा लुचिंगबा अमा मथौ तारई TH मुइवादी माओ सेतुंग Vladimir Lenin, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi amasung Nelson Mandela dagi tadaba luchingbani Naga singi oiba traditional institution singi apunba body semduna mapangal kanna thamduna movement khudingi support tawduna achekpa firep leptuna lehenba CSO sing amadi mahiroi khunai gi akanba body thamduna pressure group mapangal kanna thamba maduda natana tongan ba women organization intellectual academician singi body sing semgatuna struggle tawriba misak amani mahaki khongcharasina yelhomi furup sing hena nungsi chana ba amadi amatoibagi wakhalon hena chesin hanba oirasanu haire Naga sovereignty amasung nationalism gi mingda miot minei chathakhiba amasung state asigi naga miyamda chawna minam khibagi damak NSCN IM gi luchingba Twingaleng Muivana Naga miyamda lale haizagadabani haina lalholuf Jeliangrong United Front JDUF na taksilakli lona thingraba lalholuf JDUF ke information amasung publicity gi secretary Lui Gangmai na ngarang thadorakhiba cherolamada TH Muivana sahi kayagi matungda tha asigi tang kunithoida ma ki poknafam lamdam Okrul district ke Somdal khulda lakani hairiba si Naga miyamda minamba lakpani haina lawi mission amagi damak mahakna chohi kayagi mamangdagi mayum thadoktuna chatkhraga Naga miyamda achauba sa amadi manglanama piramki adubu Naga sing maru oina Jeliangrong miyamna ngasi fawba madugi chapchaba mahi fangba ngamdri karigumba amata yaudana TH Muivana Okrul amasung senapati da lakna batawri chirol asina makha taraduna atamnana target tawduna miyoi kaya hatkibagi thodok singda Twingaleng Muivagi chawraba khut yawi masida natana Naga miyamgi marakta amaga Hana Hanabagi Maru Hunkiba Misak Amasuni. Kumjali Singama Chamapan Marifugi January Gitang Kuntramatoida. National Socialist Council of Nagaland NSCN, same duna Naga National Council NNC gi. Institution gi Mayopta Lakiba Amadi Chatakiba Thong Kayagi Damak, TH Muivana Nagamiam the Lale Haizagadabani, NSCN IM gi Naga Socialism gi Wakalonasi, Kulai Pairaga Hingsa Toba Amadi Naga Masal gi Marakta, Amaga Hana Hanbagi Thong Sing Namapung Oiri. Adu JDUFT, Ranima, Guiding Liu Giluching Makada, Indian Union gi manung to khaiba Jeliangrong homeland amagidamak top political aspiration leizaba lupni Jeliangrong miyam gi political aspiration asibu NSCN IM gi luchingba singna kaidongnungda yaningba leitri masigi ona tengna bada NSCN IM na Jeliangrong gi lamda
ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯁꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवे अमसुंग ट्रांस एशियन रेलवेस्टगी इलीगल टैक्सिंगसु खोंगले मरम अदुना टीएच मुइवागे सोमदाल खोंचरसी नागा नेशनलिज्म बु मियाम लाना उहंदुना मियामबु अपंगबा सिनबा खोंचटनी पुक्चेल पिकप महा की पॉलिटिकल एम्बिशन अदु नागा सॉवरेनिटी की मिंगदा मखा चथनबा होनबने लिसिंग अनि तरा मंगादा एनएससीएन आईएम ने सेंटर का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खुदेक पिनखरबसु ngasi faawu mapung faaba waroishan amu purakpa ngamdri maram aduna NSCN IM ge asigumba aronba agenda amasung political propaganda sing asitagi jelangrong miyamna checksin na leibiu haire Manipur da hauzik oiriba fibam asi matau karamna mayok nagadage haibagi matangda ngasigi mirolna khanafam thoi haina Lok Sabha MP Dr. Angomcha Bimol akoi jamna checksin wa oina phungdokre wafam asi ngasi Sagolban Block Congress Committee na silaga Sagolban Thangzam Lera Community Hall da pangthokpa Samvidhan Bachao Sep Manipur Sep Constitution Sep Democracy gi thoramda mahangna phungdokibani hanagi Minister Dr. KH Loken gi meeting makhada pangthokiba thoramatuda MP Dr. Bimol akoi jamna makhata na hai handa chatharakli ba lalong asi Manipur thugai ge haibagi firep yauba mali maramdi jahi kharagi mamangda hauzik India ge External Affairs ki Union Minister oiriba Jay Shankar na phongdokibada India da politically amasung psychologically yaugadabani haibada marai tauriba ngamkhai gi sarukta leibasing lehanfam thokte haiba wafam thamki pauna brajawasi tikendrajit amadi irawat na chingba athauba kayana ukhiba Manipur atuda aikoi hingba ngamdrabani karamba matamda aikoina palel amadi kangla tongbi lalaga chatpa ngamkhidaba yaukibage hauzik oiriba Manipur gi fibam asidi frame di kaidriba aduga manung di kairaga leiraba mingsel ga pangkhakni maramaduna Manipur kairabani haibasi miyamna wakhal tabiro kanana thugairibano haiba adu sukhangbiu fibam asida chawkri kolaga leidiba BJP ke MLA singna wangangdana leidi Manipur kaiba asida makoina kari thodang lawkhibage haibasi puari na khudam changdam oiraga lehaurasanu haina MP Bimol akoi jamna makhatana phongdoke Juji oiriba Bharat ki foreign minister magi phrase amadaina taklong phara kana magi wahan thokse kaino India cannot afford to live within court unintegrated border regions unintegrated oiba border regions ka sagonaraga India hojik leibam thokte ene ire Ada in khale man unintegrated region haise border region haise kari hoiga dageda territory di Indian army ne control tawla re sidi India ge saru gore sta mana integrated haise kari no hai kanda aina halako han thungai urei sa politically and psychologically India da yaw hai bis da marai tawraga leibe yawning da bugum tawgol leiba mafam duneba territory ge already integrated neba it's controlled by Indian army border leidna international border leida mafam neba ani mana season ariba hai unintegrated as a kamaina hangada ge da politically psychologically India is the yaw yadabagi marai tawraga leiba border region lehen ba thokte hai baneba mana hai aduradi Kashmir thugai reiba maram sisu ngasai India gi concept the contested oiba mafam ne madugi manungda Manipur is one of them handak tawreiba lalong se masi thugai na basilakpa mali sai na mafam khuding ge haijabane Nakalamoromda Thoramadu Saruk Yakiba Sugnu SG MLA K Ranjit Fongdokibada India gi Constitution the Judiciary Legislature gi Thabak Thoramda Amadi Legislature na Judiciary gi Thabak Thoram Singh da khud Thingjin Fam Thokte Haina Mayek Singh na Piri Masigi Kudam Khara Hairagadi Court Laiba Case Assembly da Putholaga Khanaba Yade amasung Speaker gi custody da Laiba Case Singh Judiciary na Paiba Yade adubu India da BJP na lenga pairak padagi democracy gi fazaba masak adu tapna mangba haurakli masina maram oiraga pamdaba amadi tahaidaba thodo watho kaya leptana thorakli kumjali singani kulumdoi gi me ahumdagi haurakiba irang asimak democracy gi chana kanglon ngakpa ngamkhidabagi achauba khudam ni haina MLA Ranjit na makhata na phongdoki thoramadu CLP leader Okram Ibobi veteran politician Ojoy hanagi minister Singh Dr. KH Loken Dr. KH Ratan L Jayanta amadi MPCC gi thomi kayana saruk yake Judiciary da legislature na judiciary ki power da haibadi function da khud thingjanba yade judiciary na legislature ki thoram da khud thingjanba yade mase bharat ki samvidhan da iraga pi ba pot amani legislature sing ki khoi ki temple se ki speaker oiriba honorable speaker ki custody da or magi jurisdiction da laiba any case ama hairiba judiciary na pai ba yadaba mase bharat ki samvidhan da pi ba yamna fajaba chana kanglon adubani ngasi di Bharat BJP na palak padagi hari basing ase loi namak
tapna tapna paisal lakpadagi masi constitution gi adugumba fajagraba democracy gi fajagraba channa sing ase masi manglaktanani si bharat ta awaba kaya taraiba adagi tawning ba tawraiba logi wangbada tawbada kanambatana kasu haiba ngamdriba aduda natana haugiba chahi ngasi dagi na chahi aniga makhairam surakadoraba manipur da thoiba 2023 gi me gi tang ahumda thokriba tholakriba mayam ase law se fajana ngakpa ngamdabudagi law se kairakpa constitution da piriba democracy gi fajagraba channa kanglon se masi ngakna chappa ngamdabudagi ngasi ekhoi sigi thaksi yauraibane ꯀꯨꯝꯖꯥ 1994ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯒꯤ 38ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯅꯣꯔꯊ AOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯣꯜꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯆꯝꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947ꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 17ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯆꯥꯏꯖꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA 59 ꯑꯃꯁꯨꯡ MP 2ꯗ चेपाव पीरबसु INC के MLA सिंह खक्तन सरुक याखी अतै MLA सिंह न लनाई ओइब मरम सिंह पीरदुना सरुक याखीदबग लोइनना खरना सरुक याब ngमखीदबगी नुंगाइतब फोंदोरखी हाइरे तोंगान तोंगान ब सिनफम सिंह दे लेदिबा मसक नाइब मियोय सिंह सु मिफम अदुदा सरुक याखी मिफम अदुगे सरुक मोइना कुमजाली सिंह मचमापन निफुनिपान गी अक्टोबर 19 द महाराजा बोधचंद्रना अहान बोइना असेंबली द एड्रेस तौकीबा सक्तम उटपा वीडियो गे स्क्रीनिंग सु पांगथोखी डेमोक्रेसी की मसक अमसुंग मगुन मांगहंदना चौखटपा मणिपुर अमा ओइहनबा ग्रास रूट लेवल दा डेमोक्रेसी की मपांगल कनखतहनबा इरांग असिद लांजेनदुना लेरिबा सिंह अककनबा मतमगी मनुंगदा मसा मसागी युमदा हंजिलहनबा नेशनल हाईवे सिंह दा निंगथिना चथोक चसन याहनबा अमसुंग मियामगी चाकथुंग निंगथिना फंगहनबगी मतांगदा मिफम अदुदा कुपना खननेना की हाइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हैरोग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चन लेबा पेची खुलगी अमतंगाइरब वाटर सप्लाई स्कीम की थबकता कोर्टना अथिंग थमलिबा असि मियामगी येंगदुना लौथोकपियु अमदी चाकौब ममांग द मियाम द इसिंग फंगहनबियु हाइना खुंजा सिंगना खोंजंग जंगसिनदुना मरिलेनबा ऑथोरिटी की पुनिंग चिंगसिलकले वाकत मिफम फमदुना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा H परसुराम कौबा खुंजा अमना फोंदोरकपदा पेची खुलगी कोनाई पामदा लेदिबा वाटर सप्लाई की मफम असिदा कोर्टना थिंग थमलिबा असि मियामगी अवाब उबिदुना मतम पुंबगी ओइना लौथोक्तुना निंगोल चाकौबा नंगनबा इसिंग थाबियु खुल असिगी ओइनादी वाटर सप्लाई स्कीम असि नतना अतै इसिंग फंगफम लेते हाना खुल असिदा हैंड पंप अनि लेरंबा दुसु अमत याखिद्रे हाइखि मैरा पाइबी इमा अमना सुमियोइबना हिंगबदा मई इसिंग नुशुत हाइनरिबनी खुल असिदा पात तुरेल पुखरी अमा लेते मरम अदुना अथुबदा अथिंग बलथोकपिदुना इसिंग थाबियु हाइखि प्रजा मियाम की अवाबा असी इंबिदुना कोर्टना थमलिबा अथिंगबा असी लौथोकपियु मरमदी हाइरिबा खुल असिदा लेरिबा वाटर सप्लाई असिना प्रजा मियाम की पीदुना इसिंग चानागदोरिबनी मरमदी असी नतनदी इसिंग चाबगी पांबई अमत्ता लेते हेल्प पंप अनि लेरंबा अदुसु हेल्प पंप पुनमक खुल असिदा याद्रे असिजु सरकार ने इंजनबिद्रे मरम अदुना हाइरिबा वाटर सप्लाई असी थुबा मतमदा अथिंगबा असी लौथोकपियु हाइना खुल अमदी मया पाइबिगी माइकैदगी प्रेस की मतेंग लौदुना मियामगी मफमदा खंगनजरी मियोइबना हिंगिबजे मई इसिंग नुंसित लोई सी यावदबा यादे अदुना थिंगिबा मिदो थिंबिगनु थादोकपिराओ चही असिगी नोंजु थाना फिबम सोक्सलुरबा इम्फाल तमेंगलोंग ताबा शॉर्टकट लंबी नि हाइना खंगनबा लंबी अमा ngarang ब्लू लाइन टैक्सी एसोसिएशन तमेंगलोंग की ड्राइवर अमदी वॉलंटियर सिंगना सेमजिनख्रे हाइरिबा लंबी असि हौकिबा अक्टोबर 13 तगी फिबम सोकलबा मफम सिंग खदोक्तुना सेमजिनबा हौदुना अक्टोबर 19 फाउबा थबक चथदुना सेमजिनखिबनी ngarang लंबी असिगी फिबम पाउमी सिंग येंगसिनबा चटलुबदा ब्लू लाइन टैक्सी एसोसिएशन तमेंगलोंग की प्रेसिडेंट गायकाउपो गोनमैना फोंदोरकपदा लंबी असि सेमना बहोनबदा मियोय कया अमदी लेंगा के थबक तव मियोय कयाना सेलोइना अमदी डीजल मतेंग पांगलखि लंबी असि सेमबदा तमेंगलोंग एसी के MLA जांगहेमलुंग पानमैना JCB अनि डीजल लीटर चनी CEO ADC तमेंगलोंग डीजल लीटर चामा SDO तमेंगलोंग सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा SDO तौसेमना लुपा लिसिंग मंगा ASP तमेंगलोंग डीजल लीटर यांखै एडिशनल SP ना लुपा लिसिंग अमा CMO तमेंगलोंग लुपा लिसिंग अनि ट्रेजरर ऑफिसर तमेंगलोंग लुपा लिसिंग अनि कैनन रुआंगमैना हाइवा गाड़ी अमा अमदी लनाई मियोय कयाना सेलगी मतेंग पांगबिदुना थबक असि पांगथोकपा ngamkhibani शॉर्टकट लंबी असि दा चटलबदी तमेंगलोंगदगी इम्फाल यौबदा चौराकना पुंग अनि दगी अहुम फावबा मतम हंथै अमरोमदा NH 37 की लंबी पाकथोकपगी थबक पाइखतपना सतोक चसिनदा अपनबा कया मायोक नै लोइनना अवांगखुलदा लैंडस्लाइड तौबदा पुंग अनि अहुम रोम पंदुना लंबी सेन
sendokpa ngainaduna leiba asi shortcut asida chatlabadi thengnaroi Christmas ki kumai su laklabanina miyam gi yenglaga shortcut lambi asi Blue Line Taxi Association Tamenglongna hangdoklagani haike Tamenglong Blue Line Taxi Association Manipur na Tamenglong shortcut sige lambi se Christmas nakse lakpagi handak su public ki interest yengraga balok tigi rangkung pause repairing tawraga laire asige thabak sida mateng pangbi riba MLA site ki JCB ani thau liters ani Tamenglong STO Tausiam STO aduga CEO Tamenglong aduga Tamenglong SP CMO singnasu buksen chawraga asige lambi sembagi sida moinasu mateng chawna pangbire Haukiba April ki tang kunmathoida Federation of Haumina Sawombung Kabui Kunjauda Sinba Tree Plantation ki thoramamada MLA Thongam Santi Singh na thoramadu da saruk yaruba adubu social media da MLA kharabu haumida sel amasung pangalgi angamba mateng pangi haiduna Manipur da punna khundamina riba furup ani gi marakta lana uhonba manba mongda sandora pobu moirang esig MLA Thongam Santi ne yaning da phongdorakli MLA TI Santi na phongdorakibada Tree Plantation thoramadu gi matung October tang tarukta saba loiraduna maikum hangdokiba indigenous pillar aduga nomatada pangthokpa MLA sing yauna saruk yaba malhanba viral video amada hablakiba adugidamak laibak thibani thamanga makhai lapnaba thorambu nomatada thokpa thodok malhanba aduna maram oiduna punna khundaminariba maitai amasung maitai pangalgi marakta lana khankigadaba manba thong ama oirakpa yai khanbadagi kanglup anigi miyamda punna faminaduna wakhal Taminana ba appeal tawrakli amaromda MLA amo oina tree plantation gi thoramadu invitation fanglaba matung angamba sel gi mateng khara panglamlaba matung makhata na Federation of Haumi gi thoram amata da su saruk yakhide asigumba Manipur da puna khundamina riba furu khuding da lana ukhigadaba manba thabak thoram sing makhata na tawbiganu hairi Ningol kyana laira nang khaidana mapam lam laga pamung mokpa singa nungsi sanana ahau hauta thidana taminaduna awanungai pawena badumit adungba ningon chakobusida lakpada mabung mokpa ani ge amadi mama paw bising from the thamliba nungsi nabagi adunglaba langla wala punsinna thamliba mutpa naidaba ningon chakobuna lakpasidagi di akhoi gi khunai sida ngasigi Manipur samaj sida leibe ilang pudmakse adunglaba mauchin mokpa bagi nungsi lama langla ninduna pullaga nungsi bari ma thambagum amuk hana tatlo bari myando samjiduna khoi marakta nungsi naba adung ing tappa Manipur ma ko resanu haiduna ningo chakobona lakpasida ai mkhomdegi poksit pizari Hayeng pangthokadoriba Diwali kumai asina mipum khudingmakta harau nungaibagi paujel sandokpaga loinana Manipur gi yumthong khudingda chawkhatpa amadi nungai yaifal purakpo resanu haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana miyamda payaifa paujel pirakti Governor gi paujel aduna hai fatababu afabana namhatpa amambabu anganbana lakshin mangami haibagi khudam utliba Diwali kumai asina amata oibagi wakalon hena chesil hanbaga loinana aikoi gi thona mapung fana pibo oirasanu kumai asina yumthong khuding amadi pumna maki thamoi maigi mangalna nganbagumna lamdam asida khundaminariba furup masalgi marakta nungsi chanaba amana amabu ikai khumnaba amadi amatoibagi masak adu puraktuna hena mapangal leiba Manipur ama oirasanu haina Governor gi aifa paujel asina makhatarakli Housing makhataba pauda College of Nursing Medical Directorate ki MSc Nursing gi mahiroi singna yaol Telemanas ka kusamnaduna tha asigi haukiba tang 19 da nomugi oiba mental health awareness kam counseling gi thoram ama nursing college asigi multipurpose hall da pangthokre thoram adu da state telemanas cell Manipur gi clinical psychologist Dr Karisma Yumnamna psychometric assessment sathaki masigi mathakta the all gi counselor Naurim Vidyalakshmina ice breaking gi thoram sing pangthokibaga loinana state telemana cell gi psychiatric nurse karam sangitana sarukya khiba sing gi counseling chathaki Singzamai Pisum How Ground the Labor Multi Sports Complex as a Thariba Ahan CYLC Grassroots Under 11 Boys Football Tournament English Singani Kunmanga Lushin Kibagaloinana Atia Football School NBCA Tagel Kongbal na team champion Oikre
Chungamathak Youth Learners Club CYLC Singzamai Chungamathak na sinduna tungan ba team tara taruk na group mari da saruk yaraga pangthokhiba tournament asigi final match ta Atia Football School NBCA Tagel Khongbal na kaising FA kay Samthong Bupanjal ama sinoda maithiba piduna champion trophy gi mapu oikibani match adu team animak ki mai kaidagi ahan ba half ki apiba matam loiba fawbada Panjal amata chanaba ngamdana lainaki anisuba half sanakibada Atia FA gi sanaroi nong maithe Michael na match ki kuntra humdoi suba minute chankiba amata ngairaba Panjal aduna mai pakhanki tournament aduda kaising FA kai Samthong gi sanaroi Waikom Peter amadi Muhammad Afsar na mathang sena best player amadi best goalkeeper loina na Atia Football School gi sanaroi nong maithe Michael na top scorer gi manafangki team champion oikiba Atia Football School amadi team runner up Tahawkiba kaising FA loinana akanaba award fangkiba sanaroi singda cash award trophy medal amadi certificate sing PK Board of Control for Cricket in India gi makha the Union Territory Cricket Association Chandigarh na sinduna tha asigi mapandagi hauduna Chandigarh da leiba tongan ba cricket ground ahum da pangthorakiba Vinu Mankad Trophy 2025-26 ta team champion oirakraba Manipur cricket team haraute amna okre ngasi Imphal gi Vertical Transit International Airport ta mai pak pa ngamlakraba Manipur gi chahi 18 makha gi Nupa macha team adu da saru gya kiba sanaroi amadi official singbu Manipur Cricket Association MNCA gi maru eba thomi sing amadi miyamna haraute amna oktuna pungning thagotki panbayai Vinu Mankad Trophy adugi final match sanakibada Manipur na Sikimbu yamna lakchana ranchani sutna mangada thoiduna champion oiba ngamki trophy adu da Manipur team na apun malik match manga sanakibagi manungda Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram amadi Nagaland team singbu maithiba piramki masiga loina na wari suba league match sanakiba matamda Sikkim gi makuta Manipur na wicket ni panda maithiba nanghokibani Akoina Vinu Mankad under 19 plate group ki champion ora ko se si se history ema oira bane ahan bane team se kuina akoi game toraga thamme adugi result su marle ngasi phangni base aduga makha ta badasu akoi sumaina dum hujik mapan dasu khoji ranji team senior team lairi under 23 gi su team mapan da sanari under 19 nupim cha gi su hujik hawrani moi dasu same result phangba mai pa ko oiba ngamdo oijage khoida quality pitch se leitabani na koi even mapanda bo kharaga moi numit tara ngani kunimuk kem tawna baso ndumaina plan tawzari cricket under 19 gi sanarobda player am koi pajana aduki mate hai thoi sin thoi ba player nga tani koi gi under 19 gi naki chandigarh gi tour sida makhata ba MNC na under 23 gi ranji gi support sumain tawbi ba matung su tawbi ne khanjari yam nongai Manipur gi na participate taw chale tagi final su ka ba ngambore ade khoi team effort su yam phajai department amada dum phajana performance pinaraga final bokti lawba ngame aroibada maroiba pausing am kahna pizari Manipur da tung koina chanagadaba tangdu leitabagi film purakna bokonabada mipum khudingmakna chobo thodang lofam thoki haina Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalana phongdote High Command na yanaba chalamba party sing na tawramba thabak sing miyamna khanglabani asigumba changyang loikhaba party sing miyamna paratam biba mathau tare haina Maheshwar Thonauzam na haire Amasung leingak ki thabak tawba amadi pensioner singgi DA amadi DR chada ahum hape hairiba order asida penadabadagi employee sing khongjong sangsinaba sem sakre Matang asida bulletin asina loishinjare Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi lebak asigi amadi malemgi oiba e pau singidamak SKTV news bu biding ta duna lebiu pumna makpo muka hana korumjari